Subira neza. Warahabaye mana. Umva. Warahabaye mana. Warahabaye. Warahabaye mana. Warahabaye jagiye. Warahabaye mana. Kibazo rukunze. Wigisha ratse ku muntu. Warahabaye mana. Warahabaye. Warahabaye mana we. Warahabaye jagiye. Amanzo. Warahabaye mana. Warahabaye. Warahabaye mana we. Warahabaye. Nzi. Akari gutyo. Nzi. Nzi. Yego yego. Nzi. No. Nzi. Nzi. Rubango. Nzi. No. Nzi. Nzi. Akaricyo. Zarye mana bagusohore rero undi yinjira. Bagusohora undi yinjira. Warahabaye mana we. Warahabaye. Warahabaye mana we. Warahabaye changiye. Warahabaye mana. Warahabaye. Warahabaye mana we. Warahabaye changiye. Ubwo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me, come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Yes, this one is Neo Patrick Nganzo. Turi kuri Manzi na Innocent TV. Niba ari TV niba ari nibyo ngibyo wijya kure. Manzi na Innocent TV. Yego yego. Koye. Manzi na Innocent cyane ariko nagigabura. Are. Nze hano mbwirirwe mwa iyi studio washinze nta kibazo. Akoze umaze kubikonfirma ko studio yari yanjye mwana. Mana yayanze. Nibababeshye. Numumirije pe yicaro nta migaburire studio sha Patrick. Reka mbanze nisubiriza abantu. Urabasuza se ngo bahi. Sha ibyo mbahani. Urasuza abantu ngo bahi ikintu ubundi ko byakuyobeye Imana. Patrick rata murabona tasinze mwana. Musinda se jewe. Uzi Imana wamusengeye ngakoresha umugisha wazanye igikano. Njyewe ngo Imana kubabarira duse reka mbansuza abantu mbere y'ibindi tukabanza tugasenga se wasenga utasuje abantu uzurabasuza gute utasenze uzurabasuza kubera ko tugiye gukora iki ngaho senga utagusengera nabusanze wawe Patrick reka njye nisengere usengere na twese wanjye ndabanza nisengere. Bona basuje kandi bahaye ikaze kuri Manzi na Innocent TV. Ibisanzwe ni Manzi mwiza Manzi y'Imana. Nta kibazo. Ngo si byemera. Ubukene bwanjye ndabwemera. So aho muri hose rero muri Afrika yose, muri Amerika no mu Burayi hose ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Mbona utari gufashwa ariko nese ugurasenze niki cyajya kumfasha nari ndi kwakira Patrick nawe reka nkwakire hano kuri Manzi na Innocent.
njye ndiyakiriye no uranyakira se wampaye iki. Yes, nitwa Niyo Patrick Nganzo. Buriya ngira impano nyinshi, hari impano yo gusetsa, ngira impano yo kuvuga ubusa, ngira impano yo kuririmba urwo mbonye, ako nkagira n'impano yo kuririmba ibintu by'ukuri kwinshi. Ura nubona aka kantu ufite hano nkaririmba yo ntundenganya. Ubwo bisobanuye ko nyine mu byo tubona byose dushobora kubiririmba. Turi kumwe na producer harya witwa Ndemana Dani Pro. Ako Dani banza nari muzi man. Tuziranye kuvugera. Ubutaha Dani nawe azagaragara. Ubutaha bari kumugaragaza. Dani nunguwo ubwanwa wikeya. Ako Dani mari gwa amafaranga urakennye pe. Urakenye pe. Nezingubeshye. Ako nacyo. Ako ubundi mvukuri ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abakene mu bitima ngo kuko aribo bazabona ubwami bw'ijuru. Abo ku mubiri ntabwo uri umukene. Ngaho ubwami bw'ijuru busezere rero kabado. Yes, nitwa Niyo Patrick nk'ibisanzwe ndi kumwe na Dani Pro, ndi kumwe na Manzi na Innocente, ariko uyu niwe Manzi, Innocente ari guteka. Mbo na cameraman harya witwa nde mwana? Braze kandi tumaranye iminsi. Mbo Braze Pro. Yeah. Yego. Braze rero umumura akunda kwambara ikabutura. Inshuro nyinshi mubonye abambaye ikabutura. Ako ongera kavume ku piano nyabo. No, mbere yuko dusenga, Lesotho tikita. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mw'irembo, uwo n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Mana turagushimiye Rurema we. Papa wacu, Imana nyamana, Imana ishobora byose, Imana itanga urubyaro, Imana itanga amafaranga nubwo twayabuze Mana, Imana itanga ubukire nubwo tugerageza ariko bikanga, byaranze Mana we. Mana wazamuye abantu benshi, wazamuye Bruce Melody aririmba ngo ntibamurize, arongera kubitaho yayindi ngo kubita ibinyafu, niba ari ibinyafu arongera aririmba n'ibindi byitwa ngo ngakinyuma, umuhubukire kandi aririmba ibishegu. Bruce Melody wazamuye ya mpano, afite imodoka kandi twabonye video ye, none n'uyu munsi dore yakubise umugore izura barikuyeho baramurumaguye aranamugonga, bari muri gereza kandi wari waramuhaye impano nziza ari umushi w'iwacu cyangwa Kamembe na Nyamasheke. None twebwe Mana, twebwe ntitwigeze video zacu urabizi nk'izirajya hanze wa Mana we. Mbo ariko nubwo zajya hanze ntaza abantu bateze kuzabona, kubera ko twebwe turi abakozi bawe, ntago bira bintu ntago tujya tubikora, ariko baya mpano barabikoze, ariko ni n'abakire wabahaye n'ubukire. Rero umukire Sky 2 wari waramugiriye neza umugore amuhereza inzu, Sky tarangije nawe baramurumye ugutwi use kuko n'umukabya wa Mana we. Ibi bintu bundi ubibona gute koko? Ngaho nawe mbwira Sky 2 nari wari wambwiye ngo Sky 2 ngende muzane mu nzira y'ukuri n'ubugingo. Ndangije ndagenda ndamuzana turirimba indirimbo y'Imana, ngira ngo yakijijwe. None ejo bundi yarumye Mama Doboyi abamuri ugutwi, aho kumurya iminwa, barangije baramufunze. Abonye ko bagiye kumufunga atangira kwisabishwa imbabazi ngakunda Mama Doboyi, kandi ubwo gutwi yarakuriye gufata gutwara mu kanwa. Aba bahanzi Imana we, natwe turabahanze ariko twebwe cyaranze ubukene ni bwose, inzara imeze nabi, no kubona y'umuceri ni ibibazo, n'abadiaspora duhaye twabuze abadiaspora byibuze. Mana we use kuko mukabyara tuzajya turirimba dushonje, dusenge dushonje, kuko ubu butumwa tuzajya tubwira abantu uzajya bubageraho koko Mana. Ako ngubu ndi nk'irisengesho ndi kurisenga nshonje, ubura nawe urabyumva yuko byibuze najya ndisenga rikagira ibintu bibumura. Siko nshonje se buri sengesho ndi gusenga byuzuye amaganya gusa, byuzuye amatiku gusa, byuzuye ibintu utamenye gusa. Ndabasengera amen, muzisenge. Haleluya.
njye nari nafashijwe buriya Ufashijwe n'iki? n'Imana. Imana se yagufashije? Imana njye yamfashije, Urahaze nyine. nabyumvishe ku mutima ko nafashijwe. Iki se cyagufashije mu bintu byose mvuze? Ikintu cyamfashije cya mbere ni uko njye niriwe nita ku byo wavuze. Utari kwita ku byo wavuze rero wese wari ukumara iki? Nari ndi mu byanjye. Hari ibindi se. Njye nari ndi mu byanjye. Okay, voilà. Sinzirisha rero ngo ababebe babone yuko uri icyana cyiza barakuzi ibyo wari urimo wagombaga gusenga. Nwera amazi. Nta mukozi w'Imana unywa amazi reka. Sawa. Ubundi igihe rimwe uzansohokane reka nkubwire ahantu nshaka uzansohokane niba uri inshuti yanjye sibyo? Yego. Mbabarira uzansohokana ahantu bita i Gatunga mu murenge wa Nduru. Nuvuga ngo muri Bird of Paradise. Oya, ni muri moteri. Nuvuga ngo ndakuburitse gukurura ndabazi. Njyewe mbabara uzansohokane hari ahantu rukumva byibuze ungurire y'agakoko sha ungurire basi y'akantu nanjye nzagusabira umugisha kandi Bakoze cyane. Ba. utangiye ngo bo ugiye gukora iki? Ngiye kugira icyo nkora. Icyo nkora ngiye kugikora. Barata mwabantu mwe murabizi. Ndabakunda mbahoza ku mutima buriya Patrick. Abantu banjye nabagaciro. Azima vara bagaciro. Buriya umuntu iyo yigomwe akigomwa umunota we niwe wabumwe. Oya, amafaranga ntabyo mvuze. Ukigomwa rata umunota umwe niyo wabumwe ukamwandira kuri subscribe ukankorera share na comment yawe burya iba ari ingenzi burya wa muntu we ndakurespectinga. Dufite abantu basaga cyangwa se barenga 35,000 binkurikira. Njye kuri njyewe kuri njye ndabashimira cyane kandi bivuye ku mutima impamo y'Imana bivuye ku mutima. Mbwire nanjye aho kugira ngo njye mbashimire n'ubundi ko ntacyo nahindura mu mibereho yanyu mwasabye Imana akaba ari ibishimira n'ubundi. Umva icyo nshatse kuvuga, nimukora ibyiza muzemerwa kandi umucyo w'Uwiteka uzabamanukira. Chano yawe nuyizana abakozi b'Imana basizwe amavuta bameze nkatwe abantu bazayikunda kandi ibintu byiza bigira n'ababikunda bizana n'abandi. None ngereka nkwereka ako wamaye ku mafaranga ukareba kwica nimara ukwezi bitaragira aba subscribers 50,000. Njye nabo ngiye kugura abo mfite nabo mugisha kandi njyewe igikundira Imana yampaye kizana abantu. Waya reka Patiri ibyo bintu byihorere Nyamara ibyo bintu byihorere rata mw'abantu Narya witwa Manzi ako rya zina rya Sadundu uracyaryemerera? Ndaryemera kuko niryo ryangiza ubundi. Ibyo bya Manzi mbabizi. Yego Sadunda ya tugiye kwiga kuririmba ariko se wanyemeye ngo uzi kuririmba kandi tugiye kubyiga. Ririmba numva. Yarahabaye Mana we yarahabaye cya gihe. Muziki se indirimbo ntibihagije kugira ngo wumve ko mbizi cyangwa ntabizi. Karirimba uririmbye kari mu njyana. Kari mu njyana ya Sebeni. Nagushyiremo Sebeni twumve. Ni Sebeni ra? Si njyana ngemba nzizi. Ngenzi njyana yanjye. Yara. Buretse gato. Buretse nkaririmbe gato wumve. Utamire mikrofone utayirya ukabyara. Ndashonje nayimira. Mwana mwirata mutujyagiye mu njyaginge ngiye ubwanjye. Yarahabaye Mana we yarahabaye cyagiye. Nankire nakiremo injyana. Reka musabe. Babaro usettingemo kuri nyine
main ikora piano nyine ya yindi ya stage. Aha, nurangiza ndashaka gusuzuma ngo hariya ngo witwa Innocente. Witwa Sadunda wowe. Urukumva? Nurangiza turebe ibyo bintu bawigira. Nurangiza kuri piano ya kabiri. Usettinge mwaka voice keza. Kanditseho sawa. Niba ari sawa, niba ari sawa, niba ari iki. Karaka boro ka sawa. Bakita Sauli. Oya ni sawa gusa. Noneho nurangiza unshira. Iyo ni brass nagare sawa. Bo nta kibazo. Unshiramo agasebeni nkwereke. Akagenda. Warahabaye mano uta. Gabanya iyo tebe. Aho. Siko birahura. Ako birahura mwana. Birahura. Twagiye. Ukiremo akantu ko kugira ngo mitene ataka. Warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. Tangira neza gute? Nayi. Okay. Warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. Ngo ndiri imbere hano. Yo. Warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. 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 Ningerayo nzababwira nayibagiwe. Niba ari ibintu ushoboye pe urashoboye naho ari amabuye dore habaye mana we warahaba none wagombaga gutangira gake ushiremwe ako gasebeni nkwereke ariko uranyishyura warahabaye mana we, warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. Warahabaye mana, warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. Ubwo nguvuga ngo ndirimbye ibintu bimwe ariko mu buryo butandukanye. Ubwo suri kubona uri kubimenya. Ndirimbye gutya ngo warahabaye mana we, warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. None aka kabiri warahabaye mana we, warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. Warahabaye mana, warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. Warahabaye mana, warahabaye mana we, warahabaye cyagihe. Ni sawa.
warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe warabaye mana warabaye warabaye mana we warabaye jagihe atanu kwijana warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe warabaye mana zamuka neza warabaye mana umva warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe warabaye mana kibazo rukunze zamuka jayo wigisha ratse ko umuntu warabaye mana warabaye warabaye mana we warabaye jagihe abanza warabaye mana warabaye warabaye mana we warabaye jagihe warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe warabaye mana warabaye warabaye mana warabaye jagihe ya bro arofefe bro kanywa amazi chano yawe ntigabu ya papa nagigabu amazi yo sagura sayo wavomye kuri robine yes noneho akande kaje banza ukorere gutya ariko zi hi zi 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 akari gutyo zi zi yego yego zi no nzi nzi ruvuga ngo nzino nzi nzi akari byo zarye imana bagusohore rero undi yinjira bagusohora undi yinjira okay this bonfire and no IJ oh yeah like I do we're not doing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 ushiramo ni imyiryo man ubundi bitebya one urakoresha nano mu mazuru yes like that 1 2 3 4 5 1 2 ano mu mazuru 1 2 3 1 2 3 4 5 5 zamura ku buryo uryumvira mu kanwa ariko no mu mazuru
1 2 3 4 5. No, hapana. 5, no. 5. Primus zabaye nyinshi. Wa Inzoga. oya Primus ntago ari inzoga. Okay. Wa One, one, 2, 3, 4, 5. 3 gatatu. 1 2 3 4 5. No, wrong. 5. No. 5. 5. Arabikoze, yeah. 6 7 8 9 10. 6 7 7 8 9 10. 6 7 9 10. Vuga neza ibyo byumvikana. 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. 6 7 8 6 7 8 9 6 7 8 9. Kandi munini Patrick. munini se kandi ibintu kugira ari by'abanini ahubwo. Uzazana fisi umwigisha urebe. 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. Ndagira ndabimenya. Tumanuka muri ntuzi hasi nyine arya ngo ba ni 7 ba ni mineri. Okay. 6 7 8 9 10 hano riva mu gituza rikazamuka mu muhogo rigasohokera mu kanwa. 6 7 8 9 10. 6 7 8 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. 6 geranya umuhogo hano kugira ngo ako kajwi kayo ngo 6 7 6 no uzuza iryo nota rero. 6 7 8 9 10. uri gusozereza muri dièse. 6 7 8 9 10. 6 Okay. 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. 6 niyo kibazo. Yego nyine uri kwisoza nabi. Ntabwo ukavuga ibintu Bigisha umuntu kuririmbira Imana baramuhona. kuririmbira Imana. Kuririmbira Imana mu gukora. Ya ni neza rwose ubwo Imana ko inzaririmba kose niko nizanyaki. Ndumva ngo 6 7 8 9 10. Okay. 6 7 8 9 10. Araga gato iyo 6 ntabwo ndi 6 sibyo 6 na 6 para 6 para 6 6 8 9 10. 6 7 8 9 10. 6 Shyiramo amadieze. 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. Is it like this?
6, 7 and 9 and 10. Ego. 6, 7 and 9 and 10. 6, 7, 8, 9, 10. And once again. 6. No. 6. Okay. 6. Ngize kurandisha. Okay. 6. Nukutinze. Okay. 6. Baby. 6. Yes. No. 6, 7, 8, 9, 10. Time. That'll breathe. 6. Oh, urabyishe kandi warabikoze. Ejute. Ba. 6. Va muri dièse. Kandi rimwe warabikoze. Baraba. 6, 7, 9, 10. 6. 6, 7, 8, 9. Doya. 6. 6. 6, 7, 8, 9, 10. Yego, nagwa nk'umunani ku icumi. Cyangwa se wenda nk'icyenda. Yeah. Biru biru bi biru biru bi bi. Biru biru bi biru biru bi bi. Biru biru bi. Pronunciation. Pronunciation ni biki? Kumva. Uvuga ngo niba ugiye gukora ikintu. Pronunciation. Okay. Ugiye gukora ikintu make sure yuko uko ucyumvije ariko ugikoze. Right? Kasubira. Uvuga ngo biru biru bi biru biru bi bi. Biru biru bi. Yego nakna. Okay, okay. Twagiye. Twagiye. Biru biru bi biru biru bi bi. Biru biru bi kuryo gago zamukumva ko haje mu runs yeah. Biru bi. Tangira neza utaganu. Biru sibyo? Yego tangira. Biru bi